radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kabiri itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024. Imyerekano y'ugwaruka yatanguye mu ndwi iheze muri Kenya gwiyamiriza iduzwa ry'amakori riteganijwe mu nteguro y'itegeko rigena amafaranga ya leta itera ikomera. Umunyamakuru Julian Assange yashinze ikinyamakuru WikiLeaks catangaje ivyari bibitswe nk'amabanga y'igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika yakuwe mu mvuto mu Bwongereza acayerekeza iwabo muri Australia, ariko habanje kugira ivyumvikanywe ko nkuko muza kuvyumva muri aya makuru. Tubafitiye n'amakuru y'inkino ndetse n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Muri Kenya uyu munsi ibintu vyiriwe ari bibi cane na cane ku mugwa mukuru wa Nairobi muri ya myerekano yo kwiyamiriza amakori ateganywa mu nteguro y'itegeko ry'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka. Abantu batari bake bivugwa yuko bapfuye, abandi amajana bagakomereka mu mishamirano hagati y'abapolisi n'abari mu myerekano bashoboye kwinjira mu nyubakwa ikoreramwo inama nshingamateka. Iyo myerekano y'ugwaruka yatanguye mu ndwi iheze aho inama nshingamateka yatangura kwiga integuro y'iryo tegeko. Abayitaba bari barahiye yuko bazohagarika ubuzima muri iyi ndwi mu gihe iyo nteguro ariho yitezwe yuko yemezwa. Kuri telefone mu kanya nari kumwe na mugenzi wacu ari Nairobi Prime Ndikumagenge, ntangura kumubaza uko ibintu byari bimeze kuri no ku mugoroba. Cyo kubwira no kuno munsi vyari bikomeye cyane gusumbya uko vyari bimeze ku ndwi iheze gihe myekano yatangura. Gushika rero aya masaha y'umugoroba mu gisagara hagati hari hakiri inture kikomeye hagati y'abapolisi n'abitavye imyerekano. Abapolisi baguma barasa imyotsi ikoroza amosozi mbere n'amasasu y'ukuri kugira bashwiragize abo bari muri iyo myerekano. Abo nabo bamwe bari bashoboye gushika mu bibanza bikomakomeye nk'ahakorera inama nshingamateka n'ahakorera umukuru w'igisagara ca Nairobi. Amasanamu akaba yerekanye ibice bimwe bimwe vy'iyo nama nshingamateka, intebe n'amameza vyasenyaguwe, ibiyo vy'amadirisha vyamenaguritse. Hari mbere n'igice c'inyubakwa y'inama nshingamateka cahiye nubwo bitaramenyekana neza icateye uwo muriro. Ahandi higeze kuboneka umuriro ni ku biro vy'umukuru w'igisagara ca Nairobi. Izo nzego zose rero zikaba zikorera ahantu hegeranye hagati na hagati mu gisagara ca Nairobi nyene. Ahandi habereye imishamirano ikomeye ni kuri katedrali imwe yaho mu gisagara hagati, kuko harabari mu myerekano baje barahungirayo, hanyuma abapolisi nabo bagerageza kubakurayo bakoresheje ivyo bivyuka bikoroza amosozi mbere hamwe n'amasasu. Havugwa kandi abantu benshi bapfuye, abandi barakomereka. Abategetsi ba Kenya babivuga kwiki? Gushika ubu nta kintu abategetsi ba Kenya barashikiriza, uretse yuko mu mpera z'indwi iheze gusa ariho umukuru wa Kenya William Ruto yavuze yuko yiteguriye kuvugana nabo itabaye imyerekano. Naho kuvyerekeye abapfuye n'abakomeretse itigiriye zina ntikiramenyekana, ariko n'abamenyesha makuru ba BBC babonye bamwe mu bapfuye canke abakomeretse biboneka yuko bakomerekejwe n'amasasu. Abandi nabo amajana n'amajana amambulance akaguma sehura ajana mu bitaro bitandukanye iyo baja kuvurirwa, abandi bakavurirwa aho nyene kwibarabara aho imiryango nka Croix Rouge bari bashinze amahema yo kwakira abakomeretse kugira ngo bace bavurira aho nyene. Abaja muri iyo myerekano ni bande, barondera iki?
biragoye kumenya neza ngo ni bande. Ku bisanzwe abitaye imyerekano ngaha bazwi nka Gen Z, ni ijambo rikoreshwa mu kuvuga urunganwe rw'abantu bavutse hagati y'igihumbi n'amajana 1997 n'ibihumbi 2012. No kuvuga yuko abakuze muri bo bafise mu myaka nka 25 gusa, nta ubarongoye, bahamagarana bakoresheje imbuga hwaniro. Ico bahuriye ko gusa nuko bavuga bati amakori Perezida Ruto ariko arashiraho kuva ashitse ku butegetsi atuma bibagora kubaho. Nivyo amwe yarakuwe muri iyo nteguro nka 16% yashaka kuduzwa ku mukate, ariko abo bitaye imyerekano bavuga yuko ivyo bidahagije, integuro y'iryo tegeko itegerezwa gusubizwa inyuma uko yakabaye. Arakoze Prime Ndikumagenge. Unyamakuru Julian Assange yashinze ikinyamakuru WikiLeaks ari mu nzira yerekeza ku butaka bwegukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu karere ka Pacifique, aho azokomeza igikorwa cyo kuja imbere y'ubutungane gishobora gutuma acaheza akarekugwa. Indege imureruye yahagurutse Bangkok muri Thailand yerekeza mu buraruko bw'amazinga ya Mariana. Amaze kuhagera azoja imbere y'umucamanza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ivyo bumvikanye, gutyo abone kubandanya iwabo muri Australia. Umugore wiwe yavuze yuko agifise umwitwarariko kubona urugamba rwo kurondera ubutungane umugabo wiwe amazemwo imyaka 14 rutaraja rurangira. Julian Assange yakurikiranywe ku caha co gushira habona inzandiko nyinshi z'amabanga y'igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke mu karere. Mu Rwanda, umukandida w'umugambwe uharanira demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda, Bwana Frank Habineza, avuga yuko hakwiye kujaho ikigega cyo gutanga indishi ku bantu bafungwa by'agateganyo igihe kirekire kandi bikaza kugaragara mu nyuma ko bari abere. Igihe yiyamamariza mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba, Habineza yavuze yuko hari umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo akazorekugwa inyuma y'igihe kirekire kandi atacaha yakoze. Muri ako karere kandi uyu mukandida yavuze yuko azohangana n'ikibazo c'ibura ry'amazi kubera uruzuba rwinshi ruharangwa. Mu myaka 5 rimaze mu nteko, Green Party rivuga yuko ryashoboye kuvuganira canke kuvuganira abarimu, abapolisi n'abasirikare bakongerwa imishahara, kandi yuko rizokora vyinshi mu gihe umukandida waryo yoramuka atowe kuyobora u Rwanda. Reka tubibaze Jean-Claude Mwambutsa yakurikiranye ko kwiyamamaza kwiwe. Imbere abaturage bakirehe babarirwa mu magana bari bahuriye mu gace k'ubucuruzi ka Nyakarambi, Frank Habineza yavuze ko yifuza amajwi kugira ngo ashobore guhashya ibibazo bisa n'ibyananiye ubutegetsi. Muri byo yavuze ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko, aho yavuze ko abasaga 20% badafite akazi. Yavuze ko afite umugambi wo guhanga imirimo mishya 500 buri mwaka, ibi ngo akazabishobozwa no kongera umubare w'inganda zitanga akazi kubikorera ibikorwa byabo. Habineza yavuze ko yagabanya umusoro wa TVA ukava kuri 18 kujya kuri 14%, dore ko ngo hari abacuruzi bahunga igihugu kubera imisoro ibaremereye. Ikibazo cy'ubutabera ni ingingo Habineza avuga ko asanga ibangamiye abatari bake. Yavuze ku kibazo cy'ifunga ry'agateganyo nta bimenyetso bihagije bihari, umuntu akazarekurwa nyuma y'igihe kirekire kandi bigaragara ko nta cyaha yakoze. Kuri iyi ngingo Habineza yabwiye abanyakirehe ko azafata ingamba zikomeye natorwa. Umuntu akarengana nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 bakazasanga uwo muntu nta cyaha yari afite, yarabaye umwere. None kavuga ati mu Rwanda biragoye ko abantu barega leta, abantu barafungurwa bavuga ati murega leta bagatinya kurega leta. Kavuga ati noneho twe cyo dushaka no gucya burundu icyo gihano, ariko nanone tukashiraho n'ikigega cya leta ikindi shiza akababaro kuriha abantu bose bafungirwa ubusa bikarangiza babaye abere. None kavuga ati icyo kigega nacyo kandi uwo mukozi wa leta, niba ari umukozi wa RIB cyangwa kwa procureur wabombeje leta, nawe akabazwa ayo mafaranga leta yatanze. Agace k'Uburasirazuba aho uyu mukandida yiyamamarije gahoramo izuba ryinshi cyane ku buryo amazi ahora ari ingume. Habineza avuga ko ikibazo cy'amazi azagifata nk'uburenganzira bwa muntu ku buryo buri muturage abona nibura litiro 100 ku munsi.
abaturage babarirwa nko muri 200 nibo bari bitabiriye iri koraniro ryo kwiyamamaza. Muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Habineza aherekejwe n'abandi 50 batanzwe n'iri shyaka bifuza ibyicaro mu nteko ishinga amategeko. Mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryari rifitemo abadepite 2 barimo na Frank Habineza ubwe. BBC gahuza n'imiryango tugeze ku isaha 1:20 mu karere k'ibiyaga binini. Hari amakuru atanga icizere ku bijanye no kugwanya ikiza c'ingwara ya sida. Icigwa gishasha catangajwe muri iyi ndwi cerekana yuko urushinge rutegwa incuro 2 gusa mu mwaka rushobora gukinga ubwandu bwa sida. Amagerageza yakozwe mu bihugu vya Uganda, Zambia na Afrika y'Epfo ku bagore bashika 2,000 baronse urwo rushinge yerekana yuko atanumwe muri bo yanduye. Urwo rushinge ruriko rukogwa n'ikigo kidandaza imiti ca Gilead. Muganga John Kengasong anumuhuza bikorwa mu kigo cy'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe kugwanya sida, akaba yabwiye BBC ivyiryo gerageza ariko ritarasuzumwa n'abandi bashakashatsi. Ibiherutse gutorwa vyasohowe na Gilead inyuma yo kugerageza ku bantu gukora neza kwa Lenacavapir zerekana ko uwo muti ushobora kuza guhindura ibintu mu bushobozi bwacu bushasha bwo kugwanya sida n'umugera wayo, na cyane cyane mu kuyikinga mu mice yari isanzwe tugora cane nk'abandura bashasha mu bakobwa b'abayabaga n'abagore bakiri bato, mu bagabo batugora gushikira, hamwe no ku bantu bataguma uruhande rumwe. Lenacavapir rero itanga ayo mahirwe yo kongereza ubushobozi bwo gukinga kwandura. Arakoze Mark niyo nkuru yari kwasubiramwo amajambo ya Dr. John Kengasong. Reka ubu naho tuje ku makuru y'inkino. Ubu rero twerekeze mu Budagi mu mikino y'igikombe c'Uburayi gihuza imigwi y'ibihugu. Uyu munsi hakaba hakinwa inkino 4. Muri izo nkino 4, 2 za mbere muri kino gihe ziri mu kibuga. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucana akurikirana izo nkino ari mu gihugu c'u Rwanda. Yves, inkino ziriko zirakinwa ni hagati y'iyihe migwi niyihe ishobora kurengana iki gice akaja muri kimwe ca 16? Urakoze Florentine. Imikino iri gukinwa niyo mu itsinda rya 4 hagati y'Ubuholandi na Autrichia ndetse n'Ubufaransa na Pologne. Kugeza ubu hashize iminota 42 iyo mikino yombi itangiye. Harabura iminota mike ngo baje mu kiruhuko. Autrichia yamaze kubona igitego cyayo ku munota wa 6, ni igitego Ubuholandi bwitsinze. Kugeza ubu ni 1-0, naho Ubufaransa na Pologne ni 1-0 umukino, kandi Kylian Mbappe ari gukina yambaye maske nyuma yo kumara iminsi adakina kubera kuvunika izuru. Hanyuma inkino ziza gukinwa mu ijoro zozo abantu bozitega kwiki? Ubwongereza burakina na Slovenia, Denmark ikine na Serbia. Ubwongereza bwamaze kubona itike kuva ejo, aho Espanye yari imaze gutsinda ikipe ya Albania igitego 1-0. Ubwongereza rero bwujuje ibisabwa kugira ngo niyo bwatsindwa bwaba wenda ubwa gatatu muri iri tsinda rya gatatu, bukaba bufite amanota 4, bukaba rero bwabona itike bitewe n'amakipe 4 azaba yakoze neza ku mwanya wa 3, bwo bwamaze kubona rero itike yabwo. Denmark nayo ishobora kubona itike n'itsinda Serbia, ariko nanone iramutse inanganyije nabwo yabona itike. Urakoze Yves, ukomeze kudukurikiranira na hejo. Reka naho tuje mu runana. Agnes rero yasaba Chris guha urukundo rwabo icyerekezo. Karemera arasaba Nyirabazungu na Honorine kwiyunga. Bizabashobokera se? N'urunana.
ni ukuri sinakurenganya ko utadusuye kwa muganga kane kuko ndabizi ko akazi ko kwa Filipo kataba kakoroheye. Nanjye nabaye umukozi wo mu rugo ndabizi cyane rwose. Ongeraho rero ko mba ngomba gutaha kurikirana ingurube zanjye kandi ari nako buginga negereje ngo mwiteho. Urumva sibyo nabirengaho nkakurenganya koko? Gusa abantu baradusuye nta kibazo nagize. Ngize amahirwe mbona umwana wanjye arorohewe turataha kane. Yo, ese yararwaye iki? Wahora n'iki se ko nari nihekuye wa muntu we ntabizi. Wari wihekuye ute Sonori? Wari wanze kumujyana kwa muganga se? Urumva umwana yari amerewe nabi pe. Afite umuriro mwinshi, nta kantu kamuhagararaga mu nda. Ako yatamiraga kose yahitaga kagaruka. Ubwo rwose ubuketse ko ari amarozi Sonori. Wagira ngo wari uhari kane. Karemera kambwira ati tujyane umwana kwa muganga. Nanjye ngashinga ijosi nti ntaho njyana umwana wanjye baramuroze. Sonori, gutinya amarozi kwawe bizagukoraho. Hako ubundi gutinya amarozi cyane nk'aho bigeze bakuroga. Byihorere shakane hanze hari abantu babi. Aha, nyibwira uko umwana ameze n'undi nari nje kureba. Sha umwana wanjye ameze neza rwose pe, baramuvuye arakira. Ubu araryamye arasinziriye. None se basanze arwaye iki? Ngo za infection ziterwa n'umwanda shakane. Ubwo se ntibabeshyera umuntu ukiri muto nkarwaza indwara zituruka ku mwanda. Yewe ntacyo bambeshyeho kuko nyine nsubije amaso inyuma nasanze ntari shyashya. None se ko hari ubwo nyine nagiraga ubunebwe bwo guteka amata nkayamuheraho ubundi ugasanga igikombe namuhereyeho mu gitondo kirije umunsi wose kitogeje. Urumva atari njye wari wihekuye koko? Ku mugani wawe wari wihekuye pe. Gusa igihe cyose wakoreye kwa Shyaka ntabwo wigeze ubona uko abakiriya bagira isuku abana babo cyangwa kwa Shyaka ntibabyitaho nk'uko kwa Filipo bimeze. Yewe abakire bose ni bamwe nabisuku bayitagaho cyane. None se kuki utabigiyeho ngo nawe umenye ko ugomba kwita ku mwana wawe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza? Wa muntu wese ntamenya njyewe numvaga ko icyangombwa ari uko umwana wanjye abona icyo arya. Naho iby'isuku rwose numvaga ari ibintu byo gukabiriza. Ngayibazera maze narwaye kumwihutana kwa muganga umva ko bakurogeye. Nawe uri njyewe niko ari kugira ngo kane wari kugira ngo bamuroze. Ariko uzi ukuntu umwana wanjye namujyanye kwa muganga ameze. Akutinya uburozi pe. Ubanza aribwo buzaguhitana rwose. Ese ubundi wumvaga ari nde wakurogeye umwana Honore? Sha sinakubeshya. Nakekaga ko nta wundi wamuroze utari Nyirabazungu uriya mabuga. Uti? Nese ubwo wumvaga Nyirabazungu niyo yaruga umwuzukuru we Honore? None se aho nahamagariye ni ukuvuga ko mutanyumvaga Pasika? Oya ni bizima rwose nye ni bizima pe. Bizima. Reka kundi manganya se nyine. Ni bizima gute se kandi nguhamagara wowe n'umugore wawe mukanyihorera? Ntago twakumvaga rwose. Twari mu giparu kiryoshye cyane. Buriya mukobwa jana ntumubone kuri iyo atasinze aze gutera urwenya. Usibye ko ukunda no kurebuza utuntu twose n'uwakwihora atabakosheje. Ni njye ubwira ngo ndarebuza utuntu twose mukobwa ja. Hari undi uhetse buriya nka mukecuru urangwa ndamukunda pe. Niyo duhemba numva nta kibazo turiganirira. Ariko wowe ariko njyewe ntubushaka guhura nanjye. Ari niyo mpamvu nahamagaye mukanga kunyitaba mukanyihorera. Yego nyine. Ariko nturakara no kwiganira ntabwo nkomeje da. Nuko urakoze mukobwa ja. Ndakubonye ntumbonye. Ngo njyewe ndarebuzwa. Ariko se kurakaye kandi turi kwiganirira. Ntabwo uzi gutera urwenya. Nta rwenya rwanyu nshaka. Nenje kubabwira kuri ya mwanda wanyu ntawe ukeneye. Uhe mwanda se kandanye. Mwarebye uriya musarane wanyu kumeze. Baza Pasika niwe wahageze ngiye kuva bwacyo sindajya kwituma. Si ngombwa kuhagera uko niyo wahagarara hano umuntu ko wahumva. Nabonye kuwukorera isuku umwana biretse nkaho mutakiwukoresha. Oya turahakora rwose. Nejo bundi nari ndi kuhasukura ariko. None se ejo n'uyu munsi bwo mukaba mwabujijwe n'iki kuhasukura? Cyangwa niyo gahunda mwayo kuzajya mwirenza iminsi 2 ngo mugiye gukora isuku? Oya ni bizima rwose ndaza kuyitunganya nye. Ariko iyo bizima wadukanye noneho reka nigendere mbareke n'ubundi umugore wawe ntabashaka guhura nanjye. Gusa nsange uriya musarane mwawusukuye. Cyangwa mumbwire n'ibyo mugamije ari kutwanduza indwara ziterwa n'umwanda ubundi bibenye. Nyamara nubwo unyikoma navuze ukuri. Ubu si yaba rirangwa idababyutsa tubwira aya magambo yose. Ese uri hano kwa Pasika nye? Yewe niho maze umwanya ariko ndagiye mama. Enda hano nkubaze rero mbere yo kugenda. Bimeze bite se mama? Niko aricyo nashakaga kukubaza ariko niba wihuta igenda turaza kuvugana nimugoroba utashye. Kunshobora kuza ntinze cyane se mama. Mfitanye gahunda na Chris kandi sinzi igihe irangirira pe.
ugira ngo se nakumvaga mama. nakubaza nti nanjye wansereye imyumbati. Nayirangije kare cyane rwose, ahubwo nuko nari nabuze umwanya ngo nyizane. nta kibazo, nanjye amaguru yo kuza kuyitwarira ndayafite. ko nayizaniye kuza kuyifata se nibyo byari kunanira. akira n'amafaranga yawe. aya nayiki se, nayiki harya ko ntayibukara. nayo wansereye imyumbati. reka mama, ubwo urumva koko nakwishyuza? usibye se uyu munsi hari ikindi gihe rwose nigeze ngusera nkakwishyuza. kwa n'umugore wawe mwambwiye ko ndindiririza ise, muragira ngo nkomeze mbonke. akira amafaranga yawe, mutazabura icyo mugaburira umwana wanyu ngo ni nyirabazungu Clemensi wababujije gukira. ese mama na n'ubu nturacururuka koko? ariko ncururutswa n'iki? ndababeshye se ntimwanya isindiririzi. yego byarabaye ariko byararangiye. none se ubu twagumye kubana gutya koko nk'abanzi? ninde wabwiye ko mbangase? uzabaze ngewe nyirabazungu nta muntu nanga, ntabanyise indiririzi simbanga. bazatunge batunganirwe, bakwiza amashyo y'inka bagira izo batunga n'izo batanga. oya mama, ntabwo rwose wambwira ko nta kibazo kiri hagati yacu nawe, kandi ejo bundi twararwaje umwana akajya mu bitaro akarinda avayo utaje kudusura. none se ndi umuganga ngo ntari kuba nje kumuvura? none se abadusuye bose ni abaganga koko mama? bari bafite umwanya. ubu se indiririzi yabona umwanya wo kwirirwa yiruka kwa muganga aho yagakoze ngo nibura ibone ibiyitunga itiriwe isabiriza kuri rubanda? none se kuki byibuze utaje no mu rugo aho tuviriye kwa muganga? ibyo se ntitwabivuganye ko nzagaruka mu rugo rwawe ari uko Norine atakirurimo? ariko rero ibyo mukwiriye kubikemura rwose bikarangira. noneho ibibazo wagiranye na Honorine bizajya bituma utanisurira n'umwuzukuru. mbonye impamvu abagabo bubatse bakunda kwitinza hanze kugira ngo bugorore ushaje. usanze ari ihese kiri baba bagira ngo abadamu badateka bahari bakicwa n'amashyushyu. mbega ibiryo biryoshye ngiye kurya, mbega ibiryo biryoshye ngiye kurya. bimeze bite se kiri? uri uwa mbere, ibi ni byo special bavuze. ese utangiye kubyita special utaranabiryaho ngo wumve ko bimeze koko kiri? ubuse impumuro yabyo hari kitakubwira. ahubwo nuko nakomeje kwihangana naho mba nakubwira ukanjaburira. ngaho ngwino nkujaburire mukunzi, hari icyo uzi nakwima koko ngifite kiri? ariko agiye nta hantu wigeze gukora akazi ko guteka muri hoteli? ariko ntukabyaye ubwo se ntunkabiriza koko nawe kiri? ariko uzi koko ukuri ubu urabona ibiryo biryoshye cyane. ariko uzi koko babivuze ko wambaye ikirazo atamenya ko kera we. ubuse wowe urumva bitaryoshye? ndumva ari ibisanzwe pe. mu mahoteli yose nagiyemo, yaba akomeye cyangwa yoroheje, nta na hamwe nigeze ndya ibiryo nk'ibi. kutangariye ibisugu uzabigenza gute none ibiryo nzagutekera umunsi tuzaba twabaye umugore n'umugabo? ariko n'ubundi turi bo. none se ntiwanyemereye ko uzambera umugore nanjye nkakwemera ko nzakubera umugabo? ariko ntabwo turabyemeza imbere y'abantu ngo na padiri abihe umugisha kiri. cyakora kuko dukwiye kugira icyo dukora ngo tubihe umurongo. uvuze ukuri rwose kiri, dukwiriye kubiha umurongo pe, bikarangira bikava mu nzira ko dukundanye igihe gihagije. reka nzabitekerezeho neza turebe uko twabipanga, cyane ko mbere yo kujya no mu rusengero hari izindi gahunda ziba zigomba no gukorwa, harimo nko gufata irembo no gusaba no gukwa. ni ukuri tubipange neza pe, bive mu nzira rwose. ntujya wumva bavuga ngo iyo ibintu bitinze birapfa se? ujya wivuga gutyo wagiye. mu bipfi byacu ntabwo birimo rwose. ndebera uwo muntu umpamagaye uwo ari we kiri? ndabona ari Lopez. ngo nde? ko wikanze se shehe? Lopez umufitiye ideni ko guhamagara ukikanga? aro uraho mwana wa, amakuru y'iminsi kudaherutse gukoma. uraho nyogoku, ese ni wowe? ngewe Nori, uragenda ukituriza pe, ntunambwira amakuru y'umwuzukuruza wanjye. erega ikibazo ni uko utagira telefone. hari ubwo nshaka kuguhamagara ariko nkabura telefone ngo uhamagaraho. jya uhamagara wa mwana wa Ridefonsi umubwiye ko nshaka, cyangwa uhamagare Rukara, burya nawe agwa neza yaneza nta kibazo. nzajya nguhamagara ku ya Rukara, wenda ubwo ari umucuruzi wahorana umuriro. nawe karya agakobwa ka Ridefonsi nkunda kugahamagara ngasanga nta muriro gafite. nta kibazo, jya uhamagara Rukara. amakuru yawe se? yari meza buke buke. kubera icyo ari buke? wararwaye cyangwa ni umugabo wawe? ni umwana wacu warwaye ariko nawe ari koroherwa nyogoko. yari yararwaye ikize?
abaganga baratubwiye ngo ni indwara yitwa infegisiyo iterwa n'umwanda. Umwanda se umwana ukiri muto utaratangira kujya kuvoma ngo arikuruta ku mitumba yahurira he n'umwanda? Cyangwa wararangaye abagome baraguhemukira Nori? Nanjye nibyo nari nabanje gukeka ariko nza gusanga naribeshyaga. Nta kibazo niba yarakize, Imana ishimwe. Hanyuma se ya gahunda igeze he mwana wa? Nategereza icyo umbwira ndaheba. Imwe yo kuza kunsaba se? Yego nyine. Ubu wowe ntubona ko haciye igihe kinini uri umugore utarakowe? Cyangwa gukobwa nk'abandi ntacyo bikubwiye? Erega si uko ntabishaka, ahubwo ikibazo ni Karemera. Narabimubwiye ariko mbona ntacyo ashaka kubikoraho. None se niba waramworoheye urumva azibwiriza akabikora? Mushyireho igitutu mubuze amahwemo amanywa nijoro, umwibutse ko agomba kuza kugusaba. Cyangwa wagize ngo numara kubyara gatatu ntibizaba birangiye? Ubwo se ntibyatuma tubana nabi yumva ko mushyize ku nkeke nyogoko? Mubana nabi mutese, wowe uzirinde kumusuzugura, umukunde kandi umwiteho. Nawe azabona ko uri umugore wubaha, agira imbaraga zo gukora icyo umusaba. Nzagerageza ndebe. Nta kigoye kirimo yewe. Ubu se ko namaze kubwira abantu ko ugiye kuza gusabwa, uragira ngo bazangire urw'amenyo? Akase ko kigezeyo ntabwo ugashaka? Akambere n'igihe wakariye nawe rya kangaka kiri. Harya nko kugira amaguru angahe? Wacyumva barira koko shiri. Nkuko se wowe uko bizi mfite amaguru angahe se abiri? Impamvu mbikubajije ndabizi ko ugira amaguru abiri kandi kamwe nakariye akandi ngaka. None nawe uri kuvuga ko wakariye. Ko se tuvuge ko ingiye ifite amaguru atatu? Ubwo rero wasanga hari ikindi gice wariye ukaba wagize ngo nakaguru wariye. Njyewe kamwe rwose nakariye. Ahubwo ibyo uvuze ni wowe byabayeho. Wasanga wariye igituza cyangwa ibaba ukabyitiranya n'akaguru. Aka rero ni wowe ukarya. Oya shakiri karye rwose igenda umva ntagashobora pe. Ariko se ubundi uri kurya cyangwa urimo uramfasha kurya? Turi gusangira. Wowe ntabwo urimo kurya kandi no kuva kare ukimara kwitaba Lopez ntabwo wongeye kugira modo nziza. Oya ntaho bihuriye n'iriya telefone nitabye ariko. None se wabaye iki kutishimye? Nta peti yo kurya ntayo kandi waje umeze neza wishimiye ko tuganira nta kibazo gihari. Yewe ni utuntu ndi gutekereza kiri. Tujyanye n'iki se tukubuza kwirira inkoko witekeye? Ariko se kiri umuntu yabura ibibazo koko? Nta wabura ibibazo, ahubwo ikibazo gikomeye nuko udashaka kumbwira ikibazo cyaguteye kumera gutyo ngo numve nimba bishoboka ngo ngufashe. Ariko se nk'uwo muntu utampamagaye amanywa yose agacunga ngiye kwirira akaba aribwo ampamagara aba yiriwe akora iki? Ndabona nta n'izina ryanditseho pe. Nkuya bambaza iki muri uyu mugoroba koko? Mwihore ndamwitaba amaze kwirira. Ushobora gusanga gushaka cyane kiri. Mwitabe wumva icyo akubwira rwose. Yes, hello. How are you? I'm fine, Chris. Ni Leya. Wowe umeze ute? Nta kibazo pe ndaho. Ko mpamagaye ku mugoroba se bimeze bite? Sha nyine sinzi ukuntu nakomeje kugutekerezaho. Noneho ndavuga ntariko wakubaza niba udahuze nka kwisohokanira ra. Ubu nkuguriye kamwe ntiwakemera koko? Nakemera ahubwo ikibazo nuko bwije. Ariko kiri wajya ureka kunca amazi koko. Ubu burije ku buryo utasohokana n'umuntu ngo musangire agafanta. Bwije pe, kereka iyo umbwira kare. Aha, ubwo nuko utabishaka nawe ubundi ku muntu ufite imodoka haracyari kare. Cyangwa uranga gusohokana n'igikobwa kibi ngo inshuti zawe zitaguseka sha. Ngo rero akataje mu gushyira mu bikorwa inama za Sorina. Bizamuhira se? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikeye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu runana basozereye ikiganiro cacu cyo kuri no mugoroba.
imbere yo kubasezera twibutse yuko muri Kenya imyerekano yatanguwe ahanini n'ugwaruka kuva mu ndwi iheze ikomeza kuvugwa aho bariko biyamiriza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka banka amakori ateganijwe muri ryo. Abatari bake rero bikavugwa yuko bashobora kuba baguye abandi barakomereka muri iyo myerekano. Naho mu Rwanda igikorwa cyo kwiyamamaza cakomeje uno munsi Green Party ikaba yavuze yuko izogerageza kwitaho cane cane kuhindura ibitari bike ku banyagihugu bashobora kuja inyuma y'umukandida wayo. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mwariko mwumva Florentine Kwizera. Murakoze mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango. Thank you.